lok video atang hian chua tum reng suo video hi skip mi alola kangen choni chu achanange achan ju question hawi aharin time ithang ma senga haul tukania minringula chen kathu sei oila emi video hi in miss ani chon thil tam tak in miss dona afulin in en page khaya thil tam tak in dong don hemi video atang hian ama pon hemi part pani ka siam toa maseng voina hian claimin ka modify a question te heitiang question te entirnan anin kara plus le minus lo omta se heitiang question ni poi mol tukania chumi function voina mi video hi miss mi alola tir train top thlangin lo endon ya. So hello guys, welcome to my YouTube channel Mizo Maths Education Hub. Voina hian simplification part 3 kan enanga chon ka channel hin la subscribe lo ni chon subscribe nge la chon in lo like nga train ti chon lo like ve pokang chu chon ma sing thil pat ka chalang cho ka video in like chon katan thave antina he video hi areng ka sang ve thinamo chumi wang chon I ka ngen ve chu ni chu video in like chon nang mani tan pon changa chan chuna kina playlist vela amo in history vela liked video vela hey also to in move mai chin don chun in chian tabula amo in mail share tabula po in share chin don ya. Okay, so start ang when me question number 1 thil pat ka shlang chaw hemi video in en nuwa chun mo ka tak tak a how in ti don lu tu mo a how in ti don lu tukringot part 1 le part 2 ti vela bang ka discuss to chumi chu hemi video description a link lo da telanga hemi question itro tuna basic ka shil phot chunga revision hemi question berker chu revision question ang ngayula a basic kan shil photang chu watiang hi chum zo trick bond do ka shilang chu hena chmo trick bond do ka nei so masabera nge kan ti don enru hemi infinite series tro infinite series ani piang nge kan ti don enru hemi relote tan thengel de to wo hemi thil hi relote tan thengel de ro hi omlo angin ngai ro mo tuna hemi an te x thon lo mi hei po hi chumi wangchen hemi kan da sonanga x kan zia kang so x equals to tuna hemi thengilangai to lo x equals to 12 plus hemi pum pu hi ange x ania so x kan tiang chu khoya root chunga omdona lelam an square anga ange 12 plus x tuna x square hemi plus x hi helama kan transfer anga ange minus x chon hemi 12 hi helman transfer anga kan lo transfer anga minus 12 equals to tuna hemi nge quadratic equation ya and then solve on x square minus x minus 12 equals to 0 tuna quadratic equation and then solve on hemi nge a le c kan multiply ya hey a a hen eng maum lo chon 1 om thrino a le c kan multiply chon nge ron chuati chon 12 ane tro tuna 12 hi factor pani kan siamang factor pani kan siamanga hemi factor hi kan multiply chon 12 ani turania chon kan minus chon 1 ron chuak tur ajin hemi coefficient hian 1 om so tuna nge 3 le 4 number 3 le 4 kan minus 4 chen pathum kan pe chon 1 ania hata kan englo theidona kan incorporate theidona hata anziak theidona chon I 3 le 4 kan multiply chon 12 in shathiam so tuna hata hen x square minus 4x kan tianga chon plus 3x minus 12 equals to 0 ngatinge minus 4x le ngatinge 3x achanenge achan juyen la hatan sign nge minus sign omla hatan minus sign omo chumi wangjon alian minus 4 kan tianga chon plus 3 kan tidon achanenge minus 4 plus 3 minus 1 addition so this is the reason. Okay, tuna hatan x omatro hata po x om so ange x common kan langa x square and x common kan lak chon x pakhat bang dona minus 4 in shatiam tuna hata 3x le 12 a hian 3 common kan lang plus 3 tuna nge x minus 12 and 3 common kan lak chuan 4 bang dona equals to 0 tuna hemi basic ani yo a how dol duk themi hemi zan trick pahat ka shil chong mak e khai me mi ching pa pon hemi question ni some den mo insult he don kan muam don mo kan dol don tiang question kan ei tur mo chingam ang main kan chial tur tiang question vel chu so tuna nge hey x minus 4 hata poma chon x minus 4 hata pom so common kan late x minus 4 common kan langa chon nge bang x plus 3 equals to 0 tro tuna hemi po hi 0 nen kan equate nga hemi po hi 0 nen kan equate ang andru x minus 4 equals to 0 ne chon chutiang bok chon x plus 3 equals to 0 kan a don ne hemi question kan a ang hemi zo hemi minus 4 heta ron transfer chon kan transfer chon nge x equals to plus 4 entro chu tiambo cha hem plus 3 hi taron omchon minus 3 so x equals to minus 3 number negative am thelo so kan answer chu 4 hami chin chi aro x equals to hatan zia kang x equals to 4 tuna short trick kan ma haul tukmo mi question ni andang ro tuna hey short trick chu just you have to make two factors tuna omzia kan shilang chogo nui pain kan solan kan eyang tuna question anru tuna anru hemi 12 ani ta tro hemi 12 hi hatan kan zia kang chon hemi factor pani hatan kan zia nga omzia nge number pani kan multiply nga
chumi number chu multiply nuwa 12 aran chuak tur chuan chumi number pani chu a difference pakhat chi ani tur acha nange achan ju heta han 1 a coefficient thi 1 oma nakina antina hemi question true mo heta true tiang hi omta se emo heta na coefficient thi 3 lo omta se hemi poi upcoming question ka discuss don thawa hemi poi ka explain don thawa masing tu na chon hei 1 om be kata hian so 1 om chon nge antinga kan tiang a difference mo hemi le hemi kan minus 1 aron chuak tur 1 aron chuak tur enge chu eng number nge 2 le 3 them no thei te ulo me chu mo 2 le 3 chu 6 ania tu na 3 le 4 them 3 le 4 chu 12 yes 3 le 4 chu thea chun thil pahat en ruta hian 3 le 4 hi 3 le 4 hi anin kara difference pakhat omem yes a om chumi wangjun 3 le 4 hi hata kan zia kan 3 le 4 tuna hemi plus tro plus a oma anin kara hen plus vekania chumi wangjun ange answer alian zoki kan answer en hemi in shiat reng tur in tar thleng mo dam chhungin in shiat tur tuna lok entina hatan plus ne minus lo ni ta se hatan mo minus lo ni ta se enge kan tiang hatan mo minus lo ni ta se enge kan tiang o engvak man tilonga kan ti tur chu atezo ki kan answer ni mayang minus ani chuan atezo ki kan answer ni china positive ani chuan on chu an number 12 in kara hian positive charchar ani chuan alian zo ki kan answer on chu factor lian zo ki kan answer tuna hemi question yo basic concept vel kan solve ngai lowa in solve dan tur chu plus om bekatro enge kan shia thiam ngal plus om chuan number factor lian zo kha kan answer ni don masing 72 factor kan siamang enge factor 72 he enru 5 le 6 kan multiply chuan enge 30 no hei poi theilawa 6 le 7 multiply la 42 te ulo mi poi theilawa 8 le 7 multiply la 56 hei poi theilawa 8 le 9 multiply la yes 72 hi kan answer almost 72 hi kan mutotro so kan factor chu 8 le 9 ei don tuna positive sign ve ka omsia tro positive sign om fine kan answer chu 9 hi kan answer entinan negative omta se positive ne line kan answer chu 8 in jetiam hemi solve leila hata hian zale somitro zale somi factor pahniange ti chuan pakhat chu 11 ania chun pakhat chu 10 hei 11 minus 10 chu 1 tro a difference hi antiklai pon 1 ani tur achanange achan ju hatan coefficient ti mo 1 ani 1 mo hatan antinan coefficient chu true ni tas hemi question poi ka explain trap to arei vak tolong tuna I antinga antiang hei 11 hi positive ani tro positive ani wangin 11 hi kan answer ania chuan negative chu ni ta se negative chu om ta se mo number in kara kan answer will be 10 10 will be our answer hey tuna negative om tolom ka explain vek to chinan pelo solve le tawang tuna 12 hi enge factor ti chuan 12 hi 4 le 3 tro factor chu tiang bo chuan 72 hi enge factor ti chuan 8 le 9 hi factor chu tiang bo chuan zale som hi enge factor ti chuan 11 le 10 hi factor indu chuan 10 le 11 point ziak te tho mo kha chu poi melo 9 le 8 point te 3 le 4 point te acha ju multiplication identity ju in angrang tholam 1 into 2 chu 2 nia 2 into 1 chu 2 nia ha ju into 2 okay maseng hata negative sign om vector an pathuma han chu vain kan number te zo khi kan answer e don heimo hata hian 3 nia hata hian 8 nia chun hata hian 10 tuna hami caution ni okay tuna hami hilam hey coefficient 2 ni to tro hai coefficient 2 nia tuna ange kan tiang tuna hami 63 hi factor kan siamang maseng tun rum chu a factor hi a difference true ani tur ngatinge true achan ju hein muam coefficient 2 ani to tuna 3 po ga explain mo re leute nuwa tuna 63 factor pani ange gan siamang 6 le 4 siam taila 24 ai dona 6 le 8 siamila 48 ai do thei si lo buai tla okay ange niang oh 7 le 9 yes 7 le 9 yes 7 le 9 okay 7 le 9 hatan 7 le 9 zia kila 7 le 9 tuna 7 le 9 ange difference ti chon 2 a satisfy 7 le 9 mo tuna ang sign ngam positive om chonange alien zoki kan answer ni maila 9 hi kan answer har lau sia mo tiang kho je ju tiang caution ve ju kan a mai tur mo spicy nu dalangin okay tuna hami caution tuna minus om to le ya enge minus om chonange minus om pon kan hlau turan re leinem tuna nge kan tiang 63 ania enge factor 7 le 9 factor tro anin kara difference paninia so tok derlom kan answer ron chuak derlom mei negative ani chon voitam tak ka saitwa negative ani chon atezo ki kan answer ni maila tuna 88 heta hanan ru hey 3 ni to ni
a coefficient 3 ni to chu wangin 88 thi factor pani gan siamanga chumi factor chu a difference pathum ani turani mo a difference hi pathum ani tur chu engle eng number pani nge ni ang 88 multiply nu 88 kan munga ma seng I a difference hi pathum ani turani ve box ya tinge ni ang hai mi kho shani ka skip maidan male exam hall a jang ka thua ka chungten an base don box ya exam ka ti thang ti aseng pelo kan try yang ngoro 88 hi ending en yang 8 le 11 yam yes 8 le 11 lo ni reng ni van all mm 8 le 11 ni mailam 8 le 11 kan multiply jon 88 ni trin tro jon 11 jen pariat pe chu a difference zan nge 3 so a satisfy 8 le 11 tuna plus sign omatro plus sign om jon kan answer 11 ni don minus sign om jon kan answer 8 ni don tuna hami question po hi ei zo halang enge 88 netro 88 hetan zia kang mo 88 hetan zia ka tuna factor pani kan zia kang heta hian enge factor pani chu enge ni ang maseng I a difference ju pathum ni tur nachina mi kha 8 le 11 ange difference pathum tro jon kan multiply jon 88 so tuna minus sign om to ni anin kara hian minus om jon ate zo ki kan answer ni mailam hemi question chu haul to ne andrew ga silang chu basic kan shel phatang chu basic chu x equals to antinan hemi thuplok teu input khan huplok ula mo hemi inputin han cover lokula hemi thili hemi theingil de ro relo ta tan heyenge x thon lo mi hemi poi x thon lo mi chumi wang chon lom hemi hi tian kan tiang root 3x kan tiang in shatiam hemi infinite series ne mo chumi wang chon tuna squaring both side lelam han square teu hemin munga dro tuna x square atangin hemi right hand side mi x pakhat kan cancel anga enge x equals to 3 ange result in shadu a result ju how rap clock male a result ju hemi hedan eng number pom se hey multiply om vector eng number pom se chon series hi infinite e chon answer ju number itself in chain omzia chu x equals to 3 kan direct pop thai mo kan direct pop thai eng ma po I calculate velangai lo me mi ching pain mutlai bon sol thai tiang question chu mo tuna hi enge hemi question an dol ngal to enge ni don answer 5 ani ngal lo ma chan ju series infinite series ne chon multiplication ve kam so kan answer chu nui pain tian mo nui pain enge nui pain ngara samposia mila tian roilo mo tian tian to gari mela tuna nge answer chu ngei tola ama ngei pona shia sin answer chu 5 ani don ti mo hemi po hi answer chu 11 haulu tu midang in an thiam ve don thola ma le nge buai tur mi tuna ma seng lok hemi question han chon infinite om to lo le tlan chia tangai lo nio hemi question in mu nuwa andrew ka silang cho hemi ju abeng po pain andrew heta hian chon infinite series ani lo hemi hi so hemi enge kan tiang 3 kan tianga chon a formula pakhat om trin formula chu 2n chon 2n minus 1 hemi a formula ni trin hemi formula in thengel tro exam holai lo thengel taula masenga poi mi alo nia poi ti rang su entin nge kan tiang hemi question kan silang cho formula in shiat ve du shim takin tahan kan ziak ve photanga 2n chen achunga hen 2n minus 1 hemi chu kan a general formula nia hemi en ro heta hen jon a square root hi number of square root hi kan entur engzat nge square root om panga om tro chumi wang jon 2 raised to the power 5 hi engzat nge 32 ni chin tro chen achunga hian 32 atangin pakhat kan peideng abak eng ma po boi pui ngai tolo so kan answer chu 3 kan zia kanga hemi 32 hi omza chu 2 to the power 2 raised to the power 5 chu 32 ni thina so 32 hata kan zia kanga chon 32 minus 1 enge answer 3 raised to the power 31 by 32 hemi answer ni maila dujan formula point in put tema 2 raised to the power 5 chon 2 raised to the power 5 minus 1 heyenge hei po hi angai reng hei tian 2 raised to the power 5 chu 32 ne chon 2 raised to the power 5 chu 32 minus 1 chu enzat 31 e angai reng mo same maseng sar hemi chu ruti panga oma wangin raised to the power 5 is yaka maseng tinan panga item ama panga item lo om ta seng ei tiang mo diklu tu ka sin khami po ha khoshan chu mo in sarian nei tam lu okay hemi an tiang kan tiang en ro heta nge pali a omatero pali a om chuan
enge kan tiang 2 raised to the power 4 engzat nge 2 raised to the power 4 chu 16 ai chin chuan 7 ane tro 7 a hian 2 raised to the power 4 chuan 2 raised to the power 4 minus 1 hemi enge 7 chuan 2 raised to the power 4 16 ya minus 1 chuan 16 enge sompar gu train pakhat pe chu sompanga chuan hei kan answer ni maila har la ulutuk le hemi tlemin a concept hi a har ve do pon lo mo abuai tlak do ajan je factor siam thei to don si lo ma ta 1 om tro 1 1 chu wangin difference eng ma siam thei to do 2 le 3 ti taila 6 ani dei don mo chu mi wang jan le 4 le 1 ti taila 5 ani don lo 4 chi ani don chan I 1 le 5 ti taila 5 chu ni nge don ma seng a difference 4 ai dei don hemi quotient tu rian trick pakhat ka shil lang cheu adang Indu chan hemi point ti theito mo hemi x in assume nga so x equals to square root 5 plus x hemi lelam square root mo kami poha theito ma seng chumi tur chuan hemi formula in manangai don minus b plus minus b square minus 4ac by 2a hemi formula in manangai don in tana buai tlak don mai me mo chumi function I ba ka exam hola tiang hunan pe don lo chomo chumi function trick pakhat ka silang cho hei kan formula tur chu 4n plus 1 kan ti photanga chumza plus 1 kan ti lenga divided by 2 hemi inshia tareng turani hemi tricky inshia tareng turani hedan enange n chu 5 ania tok derlom eng ma bak chu shia tangai tolo ti hian in zia kanga 4 into 5 plus 1 divided by 2 so 4 into 5 and that nge 20 20 plus 1 and that nge 21 and that nge root 21 plus 1 by 2 hemi kan answer ni mailam Uninkara plus sign om chono uninkara plus sign om chon hatan plus kan zia kanga chon uninkara han minus om chon hatahian minus kan zia kang in thiam don box yamo mitam takin lepel toang kati tak competition ka videos dang ta point chon mitam tak tu chon lekha pon zero mai thenga nangni cho in zira sin in zira vain mitam ta in lepel mek tinanio tuna in tlan mek tian mo in tlan charchar khoya sarkar na nei turin marathon race anga khanin tlan mek ti nai chiwa chen athleng ma saber kha le athiam ber khan na nei don thiam lo ber chu nung bera om dona om je chu tlan chak lo bera azir tlem bera azir chak lo bera azir nem lo bera chimi wangchen sarkar na po ai a chance le probability kha atlem don lutuk amatan mo tuna chon nang ni cho in zirbi ka sin lo tureng mam lo hemi quotient takinia previous part zoga khan viewer pahatin alo comment sar entina number panin kara alternate in enter plus le minus om ve ta se enting gan solvang plus tan chon factor kan siam mainga maseng plus le minus lo om thutta se sar enting gan solvang atia chumi wangchon hemi quotient hi kalo include tani okay so kan explain hemi tur po hian plus le minus om chon ei chiang den ngai thlaro plus le minus om chon a formula dang om trina minus le plus om chon a formula dang om trin so tuna plus le minus om chon ange kan tia a formula chu 4p minus 3 plus 1 by 2 hemi a formula ni trin hemi engtika entin plus atangin series om chon plus minus ani ve chon maseng minus le plus ani chon tlemin hetahian minus kan zia kang lekin aga explain ang kami ka square root kan zia nga 4 into pp ange 3 ania minus 3 plus 1 divided by 2 tuna tan an lo 4 into 3 anza 12 ten pathum pe chu ange root 9 ai ta tro plus 1 divided by 2 tuna root 9 ange ti chuan 3 plus 1 by 2 3 plus 1 ange 4 by 2 4 table true table a 4 om ti chuan yes true chooser so true hi kan answer tuna minus plus ai tonia chu wangin kan formula tlemina dang lamanga chu ange 4p minus 3 heta hian minus kan ti tonga chon divided by 2 abak chung ai ei a same vek tuna ta hian a value kan putanga 4p hi ange p hi 4 ani ta tro so heta 4 kan zia ka minus 3 minus 1 divided by 2 tuna thil pakhat hey 4 into 4 angzat 16 ren pathum pe angzat 13 minus 1 by 2 so kan final answer angzat ngani don ti chon root 13 minus 1 by 2 hemi kan final answer hemi boy mix thawani ta tro maseng tunthleng ange kanti tunthleng chu infinite series ani ta tro infinite tana maseng hemi infinite ani velo infinite ani lo chuan examine tin nge ron chuarin ka shilang chau hey 14 hi ang square nge 4 square chu wangin edan kan ziak lo kanga hemi
avain kan zia kang 41 minus tihian root 22 plus hemi pa tian zia 13 minus root 16 tihian kan zia kang in shetiam tro tuna ngai tola 16 hi a square root ngai ti jon o 16 square root chu 4 an chin chu wangin hemi square root 16 ai hian hata 4 kan zia kang in shetiam tro tuna 13 ren pak pali pe yang zat nge o 13 ren pali pe chu 9 chumi wangjon 13 minus 4 ai hian 9 ka ziak don in shetiam tro tuna square root 9 ngai ti chon 3 tro chumi wangjon root 9 ai hian heta 3 ka zia kang in shetiam tro tuna 22 le pathum ang zat nge ti chon 22 le pathum ta chu tu pon an siang chu 25 an chen chu wangin heta hian an ziang 25 kan dia tuna 25 square root ang ti chon 25 square root chu 25 square root khai nge ko o 1 haule cm 5 alom chumi wangjon answer chu heta hemi ai hian 5 kan tiang tuna somli pakhatren panga pe chu somthum paruk ani dra somthum paruk square root chu nge 6 ani maila chutiang bok chon hemi poi za somni pakhat square root chu nge ti chon som pakhat chumi wang chen hemi pum puya tuna hemi poi ta ngan ziak lo kang 71 minus root 55 minus root 25 plus root 121 tunan ru kashilang chau za somni pakhathi ange square root ti chon som pakhat heta 11 kan zia kang tuna somni pangale som pakha chu somthum paruk tro tuna somthum paruk square root chu ange ti chon paruk mo 6 kan zia kang tuna somnga panga atangin somli pakwa mo somli le pakwa tuna somli pakwa square root kha nge kha o tet line ka zira sin le rei to sia atiam tiele tingen yang table ju ka thiam tholom 7 into 7 chu wangin heta hian 49 square root chu 7 to 71 train 7 and page in to exact nge don 64 tro 64 square root chu 8 hemi 8 in shadiam also hey video han tizong hi vaina ka explain anga tiang kho shani mo ka takta ania aharin ti mai mitam takin alandan hi rom tlemin a complex lutuga chimi wangche mitam tu chuan skip mai thina hai video hi ka takta ania poimo lutuga nia har mi alo mo tuna rough copy anang mani pon try tumula tian pahatte ten solve la trick pani pathum vel cholo mo tamlo tamlu tukle na theng hi lo sham shami tumula anya question exam tam takaron chok version mo okay so next video again mule chau don ya thank you